Kunba mana tiki nas thaki shakale to Pentecost la church itu asite ki freedom la yati bra perai dayan rasta oporde rasta highway naside aro itu government school ase da sabi Indian army kan na bangar ase do nase tangor ke mikta asite army like him naside guys ajibi juli kati bole jai kina aya ase dei moi forest ward te uthise pai nai life thaki bole karni ase moi chaka alak aji ki free explore kurina dikhai dibo apni kan skip na kurina sai dibi de bishi interesting part chaka moi dikhai dibo sai thaki dei sabi guys itu ki freedom laga Indian army like gate ase de aro itu crown ase ina ase de yatira khusi Indian army kan like game do sabi rising sun BN bakery ina likhi kina ase ati opore moi olop explore kurina dikhai dibo ajibi last tak sabi de skip na kurina upai nai life thakibole karni ase mehnat koribo lage moi nisna apnian moila viewers kan kun tuk pai kina kam kori kina khai comments kori sabi upai nai de guys mokhan do ina aji earn koribo aji khabo ina manu ase de sabi naside kunba lagi shekle do aro kobide phone number bi already description de thali kina ase moi juli katibo mon jai shekle do matibo pare de sorom naguri bi nijor manu ase ina ase de naga manu ina tuk pai kina thaki de moi apnian ba morom hoise kle do morom ba support kori de moila YouTube channel de noina moila kam de lebi motop koribi jodi apnian ba moi ke matibo na pare koise kle bi morom ba video do ekjun share koraba ji kori na tumjai dibi de ina hoise kle do apnian ba motop kurani na ase apnian ba video share kori dise kle do itu ba morom ba moila kam de motop kurole karni apnian tayar rakhi dibi de koina request kori ase sabi Indian army kan na bangar ase do nase tangor ke mikta ase de army like him nase de aji tu moi tik pra dikhai dibo de last time de moi Sumi Baptist Church dikhai dia do itu ase sabi aro tadi bi kari ai ase pick up moi dikhai dibo sabi de alak jaga bi apnian skip na kori kina sai dibi de sabi ki freedom na ase de man jaba sundur bi rasta de bi lop kore sai thaki de apnian la chukri kan aro mota kan duk pabo na nai sai thaki bi guys itia wapas jai ase kor sabi wow gam de bra wapas jai ase de guys apnian kunba itu rasta perai sna nai comments kori de sabi nase moi kam kura na guys piana babi moi dikhabo na pare bole bi moi apnian no de khushi pabole dibole scenery do dikhai dibo itu ba sai thaki de sabi nase guys mokhan ki freedom na Pentecostal church yati ase de moi dikhai dibo sabi de Pentecost church
Kifri down hai ta ase de side right dikhi ase moi chaka phal ba dikhai dibo sabi de Pentecost Church itu ase Pentecost Church sabi de moi pongji na dikhai dibo aru itu Government Middle School aru Pentecost Church das inas Pentecost Church moi dikhai dibo de bhadra kunba amna na tiki inas thaki shakale to Pentecost Church itu ase de Kifri town la yati bra perai dayan rasta opor de rasta ase highway na ase de aru itu government school ase eta middle school itu bi moi dikhai dibo sai thakibi dekhte raho itu ase government school yati sabi Government Middle School Longya Ward itu ase na ase de Longya Ward la Government Middle School itu ase aru itu watchman kan thake hola sabi na ase de hey gayo hala wadan dei chơi chơi sabi moi la khor jai se shortcut de shortcut apnen kun ba perai na thaki sekle comments kori de itu la rasta bi ina de so guys ji la vlog to imani end kori dibo to apnenli naraki kina age de itu nisna support kori thaki de koina aru request kori ase aru kon nisna apnen kun ba chuli katibole mon ase kiba hoise kole to moi ke contact koribi Kifri under do moi ai kina kati dibo যদি দোকান de aibo na parise kole bi comments koribi de aru phone koribi aru morom bra apnan ekjon bra phone number video itu forward kori dibi ina kori kina moi ke bi help kori dibi de kori kina lastly apnan ke request kori ase to thank you aji la vlog to imani koribo de jo